Ni inkuru ibabaje iturutse mu gihugu cya Uganda kuri General Muhoozi Kainerugaba. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda, akaba by'umwihariko n'umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ni inkuru iturutse i Kampala, ngiye kugaruka mu kanya gatoya. Gusa mbere gato yuko nza kugaruka kuri General Muhoozi Kainerugaba, reka mbanze mbabwire ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran yabuze mu kiriyo cyase biza guteza urujijo rukomeye. Ku itariki ya 5 Nyakanga, abahungu batatu bahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei bitabiriye amasengesho yo kumusezeraho, ariko Mojtaba Khamenei wamusimbuye ku buyobozi ntihagaragara, bikomeza guteza urujijo mu gihugu. Televiziyo ya leta ya Iran yerekanye Mustafa witwa Meysam ndetse na Masudi Khamenei basenga imbere y'amasanduku yari yashyizwe mu mbuga nini ya Imam Khomeini Grand Mosala i Tehran, ahabereye iyi mihango y'icyubahiro. Leta ya Iran rero yatangaje gahunda y'imisige myinshi y'imihango yo guherekeza Khamenei, irimo no kujyana umurambo we mu bice bitagatifu by'abashiya byo muri Iraq. Nyuma y'imihango yo kumusezeraho mu buryo bw'icyubahiro, kwa gatandatu umurambo wasezeho mu buryo bwa rusange uherekejwe n'abagize umuryango we nabo bishwe. Amakuru yashyizwe ahagaragara ashimangira ko Mojtaba Khamenei wasimbuye se atigeze agaragara muri uyu muhango, ndetse ntarajya mu ruhame kuva igitero cyahitanye se n'abandi bo mu muryango ku itariki ya 28 Gashyantare cyaba. Bivuga ko uyu muhungu yaba yarakomerekeye muri icyo gitero nk'uko abantu begera umuryango babitangaje. Intambara yari imaze amezi agera kuri 4 hagati ya Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahagaze nyuma y'amasezerano yo guhagarika imirwano. Ubuyobozi bwa Iran buvuga ko ayo masezerano ashobora kandi kuzana inyungu zikomeye cyane mu bukungu. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko ibiganiro by'amahoro byahagaze by'agateganyo kugira ngo habe imihango ijyanye n'iki kiriyo. Kuri iki cyumweru, perezida wa Iran Masoud Pezeshkian ndetse na perezida w'inteko ishinga amategeko Mohamed Bagher Khalibaf bitabiriye amasengesho yo guherekeza umurambo. Masud Khamenei yagaragaye arira ndetse ahanagura amarira akoresheje igitambaro cya kefiye mu gihe Imam yasomaga amasengesho y'abitabye Imana. Abaturage ibihumbi ndetse n'ibihumbi bateraniye habereye imihango, bamwe barira abandi bakikubita mu gituza mu kugaragaza agahinda. Ubuyobozi bwatangaje ko miliyoni 7 z'abantu bakoresheje uburyo bwa gari ya moshi mu kwerekeza i Tehran mu gihe gito cyane nyuma y'imihango i Tehran. Umurambo ujyanwa i Qom, hanyuma rero ujyanywe mu mijyi mitagatifu ya Najaf ndetse na Karbala muri Iraq mbere yo kugarurwa muri Iran mu mujyi wa Mashhad. Leta ya Iran yavuze ko izakoresha uburyo bwihariye bwo gutwara abantu, gutanga ibiribwa n'amacumbi kugira ngo abaturage bitabiriye iyi mihango ku bwinshi. Buryo bw'inshamake kandi reka mabwire ko uwitwa Dmitry Medvedev wahoze ari perezida w'Uburusiya akaba kandi n'umuyobozi wungirije w'akanama gashinzwe umutekano muri icyo gihugu, yavuze ko igitero cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuri Iran cyabaye nta mpamvu ifatika kandi cyakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Medvedev yabitangaje ubwo yari mu rugendo agaruka mu Burusiya avuye muri Iran, aho yari yitabiriye umuhango wo gusezera bwa nyuma kuri Ayatollah Ali Khamenei wahoze ari umuyobozi w'ikirenga w'icyo gihugu. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru b'Abarusiya, Medvedev yavuze ko nta mpamvu ikomeye cyane Amerika yari ifite yo kugaba igitero kuri Iran kuko Iran itigeze ibangamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagaragaje ko icyo gihe Iran yari mu biganiro na Washington, bityo igitero cyafashwe nk'icyerekana ko amategeko mpuzamahanga ari kugenda asenyuka. Medvedev yanenze iyicwa ry'abayobozi ba Iran hamwe n'abasivili benshi barimo n'abana b'abanyeshuri, avuga ko bidaha isura nziza abafashe icyo cyemezo. Yongeye ko Iran yanyuze mu bihe bikomeye ariko ikabinyuranamo icyubahiro, anavuga ko nubwo Tehran yangiritse mu bice bimwe na bimwe, ubuzima bwagarutse mu murwa mukuru. Dmitry Medvedev yavuze kandi ko mu gihe cy'intambara Iran yamenye ko ifite igikoresho gikomeye cyane cyo kwirwanaho gihwanye n'intwaro za kirimbuzi, aricyo umuhora wa Hormuz. Yavuze ko gufunga iyo nzira byatumye ibiciro bya peteroli byiyongera cyane bikagera no ku madolari 120 ku gunguru kamwe. Uyu munyapolitike kandi yanenze ibihano byafatiwe Burusiya na Iran, abyita ibihano bidafite ishingiro kandi binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Reka mbabwire ko mu makuru yandi impungenge zikomeje kuba nyinshi
ku nkunga yo kurwanya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itagezwa kubo igenewe. Visi Guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Manzi Wili yavuze ko amafaranga igihugu cyabo gikomeje kandi guhabwa n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga yo kurwanya icyorezo cya Ebola bitazwi aho ajya kuko abaturage bo mu bice byibasiwe nta bufasha bubageraho. Ibi yabigarutseho nyuma y'aho banki y'isi itangaje ko yongeye kandi inkunga yageneye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhangana na Ebola yibasiye intara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo na Ituri, aho yose hamwe yageze kuri miliyoni 73 z'amadolari Amerika. Mu butumwa yanyujije kuri X, Manzi Wili yavuze ko hakomeje kandi kuvugwa amafaranga menshi cyane yo kurwanya Ebola Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri guhabwa, ariko hakaba atagaragara aho akoreshwa. Ati dukomeje kumva inkunga n'amafaranga atangwa yo kurwanya Ebola, ariko se mu by'ukuri ajya he? Ese koko ayo mafaranga atangwa kugira ngo afashe abari mu kaga, cyangwa biravugwa gusa ariko ntazagera kubo yagenewe, cyangwa se ahubwo yaba atangwa kugira ngo agirire akamaro abantu bake? Aya magambo yaje nyuma y'inama abereye i Kinshasa ku itariki ya 2 Nyakanga 2026 yahuje Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na mugenzi we wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa wari wasuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kuyigaragariza ubufatanye muri iki gihe ihanganye n'icyorezo cya Ebola. Muri iyo nama umuyobozi wa banki y'isi ushinzwe Angola, Burundi, RDC, Sao Tome Principe Albert Gizeufake yatangaje ko icyo gihe banki yafashe icyemezo cyo kongera inkunga yacyo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuze ko amafaranga yari yaragenewe icyo gihugu angana na miliyoni 63 z'amadolari Amerika, ariko ko hongeweho izindi miliyoni 10 z'amadolari bituma inkunga yose igera kuri miliyoni 73 z'amadolari Amerika. Zeufak yavuze ko muri aya mafaranga miliyoni 43 z'amadolari zamaze gushyirwa ukwazo kugira ngo zishyigikire gahunda ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo guhangana na Ebola, kandi ko atari isezerano ahubwo ko aya mafaranga yatangiye gusohoka. Aya si amasezerano n'inkunga gusa, ahubwo aya mafaranga arahari kandi yatangiye gutangwa kugira ngo ashyigikire gahunda ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kurwanya Ebola. Banki y'isi yavuze kandi ko ikomeje gukorana n'ikigo nyafurika gishinzwe gukumira ndetse no kurwanya indwara Africa CDC ndetse n'ibihugu bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu Burundi mu rwego rwo kubifasha kwitegura mu gihe icyorezo kandi cyakwirakwira. Iyo nkunga ya banki y'isi yongera ku yindi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahawe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ikigega cya Loni gitanga inkunga mu bihe by'ibiza n'andi makuba. Visi Guverineri Manzi agaragaza ko nubwo ibyo byakozwe hari mu ngenge z'uko abaturage bo mu bice byibasiwe n'icyorezo batabona umusanzu w'ayo mafaranga, kuko muri rusange intara zugarijwe cyane na Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo hamwe na Ituri. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS riherutse kandi gutangaza ko iki cyorezo gikomeje gukwirakwira mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ko hari impungenge ko umubare nyawo w'abacyanduye ushobora kuba urenze utangazwa. Kugeza ku itariki ya 2 Nyakanga 2026 Minisiteri y'Ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abantu 1502 ari bo bamaze kwandura Ebola ya Bundibugyo, barimo 173 bapfuye na 213 bakize. Mu banduye harimo 22 bashya, bose babonetse mu ntara y'Ituri na Kivu y'Amajyepfo masaha 24 yarashize, mu gihe kandi abapfuye muri amasaha ari 26. Ni mu gihe Uganda ari cyo gihugu cyonyine gihana imbibi na RDC cyagaragayemo abarwayi ba Ebola, aho hamaze kwemezwa 21 bayanduye, barimo 2 bapfuye cyangwa se bitabye Imana. Reka tujye kuri General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF ndetse akaba n'umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni. General Muhoozi Kainerugaba yajyanywe mu nkiko n'umunyakenya wahoze ari ministre. Umunyamategeko wo muri Kenya Martha Karua wahoze ari ministre w'ubutabera muri icyo gihugu yareze umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba amushinja kugira uruhare mu ifungwa rye ry'igihe gito ndetse no kumwirukana ku butaka bwa Uganda mu buryo avuga ko butubahirije amategeko. Martha Karua wari wagiye muri Uganda nk'umwunganizi mu mategeko wa Dr. Kizza Besigye avuga ko yageze muri Uganda tariki 22 Kamena 2026, ariko akangirwa kwinjira n'abashinzwe binjira n'abasohoka nubwo yari afite uruhushya rwemewe rumwemerera kuburanira mu nkiko za Uganda. Inyandiko ye yatanze mu rukiko rukuru, Martha Karua avuga ko yageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe ari kumwe n'abandi banyamategeko, ariko nyuma yo gutererwa kashe muri pasiporo yaje gutandukanywa na bagenzi be ajyanwa ku biro by'umuyobozi mukuru ushinzwe abinjira n'abasohoka. Avuga ko nyuma yaho telefoni ze ebyiri zafashwe n'abashinzwe abinjira n'abasohoka nta mpamvu isobanutse itanzwe.
nyuma bakamumenyesha ko atemerewe kwinjira muri Uganda kubera impamvu z'umutekano zitavuzwe. Yongeraho ko yaje gusubizwa telefone ze ariko akanga kuzakira, avuga ko ari impungenge ko amakuru y'ibanga y'abakiriya be ashobora kuba kandi yararebwe mu gihe zari mu maboko ya leta. Inyandiko zigaragaza ko nyuma yaho ubuyobozi bwa Uganda bwabwiye Kenya Airways kumukura ku butaka bwa Uganda bumushyira mu cyiciro cy'abatemerewe kwinjira hashingiye ku itegeko rigenga abinjira n'abasohoka. Marita Karua ariko avuga ko yirukanywe atabwiwe impamvu kandi atahawe n'umwanya wo kwiregura. Marita Karua avuga ko yahuye n'itotezwa nubwo ari w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community kandi afite pasiporo yemewe ndetse n'uruhushya rwo kuburanira muri Uganda. Yongeraho ko uko kumwirukana kwagize ingaruka ku burenganzira bwa Besigye bwo kubona umwunganizi bahisemo kandi bityo bikabangamira uburenganzira bwabo bwo kuburanishwa mu buryo buboneye. Mu nyandiko ye Marita Karua ashingira kandi ku butumwa bivugwa ko bwanyujijwe ku rubuga rwa X rwa General Muhoozi Kainerugaba, aho bivugwa ko yavuze ko ari we ubwe wategetse ko yirukanwa ndetse anavuga amagambo akomeye ku rubanza rwa Besigye. Muri ayo magambo harimo aho bivugwa ko yagize ati ninjye ubwanjye namwirukanye, ntazongera kwemererwa mu gihugu cyacu. Karua avuga ko ibi bigaragaza ko General Muhoozi Kainerugaba ari wafashe icyemezo cyo kumwirukana nubwo afite umwanya wa gisirikare utagenerwa ububasha bwo gufata ibyemezo by'abinjira n'abasohoka. Yongeraho ko ingingo 208 y'itegeko nshinga rya Uganda igaragaza ko ingabo za PDF zigengwa n'ubutegetsi bwa gisivili, bityo umugaba mukuru w'ingabo atagomba kwivanga mu byemezo by'abinjira n'abasohoka. Marita Karua asaba urukiko ko rwatesha agaciro iki cyemezo kuko bishobora kandi guhungabanya ubwisanzure bw'abanyamategeko, uburenganzira bwo kuburana mu mucyo ndetse n'itegeko nshinga ubwaryo. Amakuru y'urukiko agaragaza ko Dr. Kizza Besigye yafashwe mu Gushyingo 24 i Nairobi aho yari yitabiriye igikorwa cyo kumurika igitabo cya Karua. Ubushinjacyaha kandi bwo buvuga ko aba bombi bari bagiye mu nama zigamije gutegura umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Uganda. Banagaragaje ko ari n'abandi banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Elias Lukwago bagiye mu nama zabereye hanze ya Uganda, bivuga ko zagiraga uruhare muri uwo mugambi. Tukiri kuri General Muhoozi Kainerugaba, mbabwire ko amakuru aturuka mu gihugu cya Uganda kandi avuga ko Museveni ashyigikiye ko General Muhoozi Kainerugaba akebura ibitangazamakuru bitandukira. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko ashyigikiye uburyo inzego z'umutekano ziri gufata ingamba zigamije gukumira imvururu. Aragaragaza ko ashyigikiye kandi imvugo ya General Muhoozi Kainerugaba isaba ko ibitangazamakuru bikora mu buryo butandukira kandi bwubahiriza amahame y'igihugu, butatandukira kandi bwubahiriza amahame y'igihugu. Ijambo rye ryatambutse kuri televiziyo y'igihugu kwa gatandatu, Museveni yavuze ko ibyo bikorwa by'igisirikare bigamije kurinda demokarasi n'umutekano rusange, aho yanashinje bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi guteza imvururu n'urugomo. Museveni yavuze ko hari bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bagira imyitwarire itarimo demokarasi ikomeje gushotora inzego z'umutekano. Ati umuco udakwiye wabwo bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi niwo umaze igihe ushotora inzego z'umutekano kugira ngo zizibe icyuho. Yongeyeho ko ibi bikorwa by'umutekano kandi bidakwiye gufatwa nko gusubira inyuma mu burenganzira bwa muntu, ahubwo ari ugukomeza kubaka igihugu gishingiye ku mahame y'umutekano n'iterambere. Bwana Museveni yanashyigikiye amagambo General Muhoozi Kainerugaba wasabye ko itangazamakuru ryagira imyitwarire iboneye, avuga ko ari igitekerezo cy'ingirakamaro. Ati General Muhoozi yavuze ikintu gifite akamaro. Yavuze ko benshi bajya i Dubai bakabona ko itangazamakuru rihari rifite umurongo bakabikunda. Kuri natwe ati tutagira uko. Ati kuki natwe tutagira uko. Ibi byose bije mu gihe kandi hashize iminsi hanengwa icyemezo cyafashwe na leta ya Uganda cyo gufunga ibikorwa by'ikigo National Media Group NMG muri Uganda. Ibintu byagize ingaruka ku bitangazamakuru birimo Daily Monitor ndetse na NTV Uganda kuko byafunzwe. Ni icyemezo cyashyizwe mu bikorwa n'igisirikare cya Uganda ku mabwiriza yagizwemo uruhare na General Muhoozi Kainerugaba. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko ibi bishobora kugabanya ubwisanzure bw'itangazamakuru. Bwana Museveni yavuze kandi ko ibikorwa by'inzego z'umutekano bidakwiye gufatwa nk'igisubizo kibi, ahubwo ari uburyo bwo kurinda igihugu n'abaturage. Yavuze ko ibikorwa by'abashinja ubutegetsi guteza imvururu bigomba kandi guhagarikwa kugira ngo igihugu gikomeze gutekana muri iki gihugu cya Uganda. Tuvuye kuri General Muhoozi Kainerugaba, reka mbabwire ko hari n'andi makuru akomeje kugenda avugwa
mbabwire ko Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse na Ukraine, uwitwa Zelensky yasabye Amerika guhagarika intambara imuhanganishije n'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko yaganira na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amusaba ko igihugu cye cyafasha guhagarika intambara imaze imyaka 4 ibahanganishije n'Uburusiya. Volodymyr Zelensky yatangaje ko ibyo yabisabye Trump mu kiganiro bagiranye kuwa 4 Nyakanga umunsi Amerika kandi izizaho umunsi w'ubwigenge. Yavuze ko icyo kiganiro cyagenze neza cyane kuko baganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo kureba aho imirwano ikomeje guhuza Ukraine n'Uburusiya igeze ndetse n'icyakorwa kugira ngo ihagarare. Ati hari amahirwe y'uko iyi ntambara ishobora kurangira kandi Amerika yagaragaje ko izabigiramo uruhare kugira ngo irangire. Zelensky yakomeje avuga ko ibi biganiro yagiranye na Trump bazabisubukura neza mu nama y'umuryango w'ubutabarane wa NATO izabera muri Turukiya mu cyumweru gitaha. Uyu muyobozi yongeye kandi gushimira Amerika ku bufasha yahaye igihugu ayoboye mu ntambara bahanganyemo n'igihugu cy'Uburusiya. Ndabashimiye kandi ndabifuriza kugira ibihe byiza ndetse n'igitondo cyiza muri rusange.